AKARI ba KITHOKA ibathithite gikundi kiria bakuaga KUBARETA amwe na kubatethira kinya kiri mantu jegie witi na mbere. AKARI ba ni bathithite gikundi kiria bagweta KITHOKA Community Association kiria bakuaga gigatethia gukinyira na uthuthirikari na kwiretera kinya mirandi ya witi na mbere. Ûrûmwe kino kari muchemanio nejo na tuthurana ripoti je. AKARI banture KITHOKA muthenya narua ni BAUGITE AMWE na kuambia ngwataniro yao ile kumlikanja KITHOKA Residents Association. KITHOKA Residents Association pamoja tunaweza. Ila mrotoji wao ni kutikiri baukiria nture ici na njira ya kithomo na kinya witi na mbere akondu bo babatethire muno kucha witi na mbere kuma kithirikani na kinya ya county. Itukuga batutu KITHOKA Residents Association tuina organization ijiri chututethia muno ndene KITHOKA. Tuina Repose International, tuina Amani Children's Home, lakini tukuona kinya batutethio batuture association kwi mtunge withiri kwatharimiana na committee ya education ya twa device no tutetherie mwana urethira omi muno wa KITHOKA gwita mbere na kithomo kiawe kimwe kira tukathithia igutetheria bara bati uciumba ke KITHOKA gikigetu nontu itwithia antu bonde bena mwanya kwe bara bate kuomba kuona mbesa ila bange benacio kenda bakomba othetherwa kwina nya disabled children among us kwina nya ana beto bara baulirite nja batikomba kuthoma nontu batena mbesa na tukaciumia to association yetu kinya kuona ana baba kuma atokwenda kuibanga kenda maendeleo jejana ara kwina anto na area bangi itokwenda kuibanga ge security amwe na wa security team itokwenda kuibanga ge infrastructure amwe ke na national government and the county government itokwenda kuibanga kinya ke education na ke creation of employment kenda twethwa youth yetu ire kuma maskuru in employment. For example tukwariria muno kinya mantu ya mathomo itutegera tukona each and every district ire githirikari ni there na national polytechnic na tatumba gwi position tu KITHOKA tumba kuria kinya polytechnic ire tu kenda na betu bomba kuona mantu nyangugi bomba karaboega bomba kuthia training bomba kwa assess skills you na chimba kubatethia Moroto Jojo ngini gutikira baukirio karia ara kuringana Lewis Kidenji augite kagite gaka bagatigire ikundi giki kigutetheria kuona nyakambi cha polisi ikuya ya kwintereche KITHOKA tuna nyane ne ba betu ba security aja bondo ba kwari muno tu muchemanio na undene na owo kuga i challenge muno cha hizi division headquarters chetu ile ne kwa itigeto naria akwe bogia kinaria lakini itukwenda nya thirikari tutegera nkuruki na igwa sauti yetu kenda tumba kwithira kenda headquarters chetu chumba kwithira ikija kwiaja cha division headquarters cha Mantonia security kenda tumba kwithira kinyato mtu wa KITHOKA atakomba kuma naja omba kwina monara nyaki east kenda omba kwithira kese sa Mantonia jau kwa tuli association tugeta mbere twitagaira twina committee yo Mantonia security twina committee ya Mantonia education na twinde tugeta mbere twikara naye kenda tumba tegera mantu bwega na kuringana decision of the menti augite kwagira muno ntura inge kwa bintu ja bubu no ntuka depo kethabu giukira encourage other residents to come together. One as a voice of reason. When people work together, it's easier than when one person is working all alone. We get information faster when people are together, and even for their development, it's easier when they are together because they can voice their concerns to the relevant authorities and they will. Nkelipotra uru weekend beta muthuri murioki